Norway Pyoke Lungte Khan Kilerim Sensinan Ken Yongla Tamte Shunga Tinskume Denjong Ngade Shune Chidar Sundep Shubashin Pemi Lanmebe Uti Chino Konskam Kuin Chimbucho Sangi Chizi Chukchi Ki Nyelaya Denjong Am Gengto Ki Kyoto Ngwesu Chipkyu Kadin Kyanangi Yobata Chize Chuni Nyelaya Tandanga Yuseke Saja Gengto Ki Benjor Zetan Chimudi Tholaya Gese Tome Sambe Zebe Lalin Sudume Chunde Kadin Kyanangi Yobare Konskam Kuin Chimbucho ki Sangi ki Chipkyu Tedan Chene Tika Sekwepa Tanda Benjo Zetan Laya Dos Lebeka So Denjong Ngade Shun Zebe ki Gengdo Sani Gunzi Lekungre Tanan Shin ki Gengdo Kyoto Yebe Puri Tang Sani ki Shungde Maybe Sopa Mamuchi Tangdo Langchene Tsaza Urur ki Toane Dosin Tati Nashmachi Chati Do. Tashidile to all. Sikkim police is making excellent arrangements for the visit of His Holiness Dalai Lama. Denjong Niento Rukane Konshogi Chipkyu Tati Puse Tembashi Chishin Ngadi Shune Chidar Sundep Shubashin Kashi Sambuzene Chipkyu Zigi Yobate Kebas Sambushide Konsho Chide Chukchine Chupshi Pa Denjong Yukushu Zigi Tolaya Mangsoki Kaso Shimpe Manangangu Nandu Tadi Zetan Di Tola Niento Lekung Matawe Niento Pa Gege Masin Samla Konshoki Kuisunja Zuhur Gyube Dimju Tang Mangsoki Dunsom La Tangsin Chejo Soki Aledun Tolaya Yungalam Duna Shibekale Trying to put our best foot forward for His Holiness. First of all, I would like to offer my humble prostrations to His Holiness the Dalai Lama. For your question, Konsucholia Nine Kuja Tang and Denjong Shunda Zingong when a Chipkyu Tadi Chazan Judushin Begalia Yi. Tadi Chalia, Benjo, Zedan Togi, the Chipkyu Tadi, Duba the Jisu Yila, and Kui Sunja Tolia, Tadi Ansaj Yi. Tanda the Konsucho Gumusu Dindin Shugumato and Ejik Tadi Chazan Jitawa Yi. Put in order. So yes, we are very, very prepared to host His Holiness with great pleasure. Garamje de Shabsogoya de Ani Ngaranzu Tanda Denjong Nala Yongeki Pemitsam member Ani Nangba Yozo Dan Changma Ani Kuga Sangbu Shivuji Re Sangudu Andilia Changmeki Ani Ngaranzu de Yumi Da Changma Ani Pemasiki Gazo Dan Dinje Tone and Kuranzu Changma Chik Duba Chimbu Tone and Kuranzu de la Shusha Chin Shuai. Gelada Uchasumana, Chipkyu and David Tony, Anichi, Tanda Togo Shunuki, Togo Seudi, to Snabda, and it the Chipkyu Kasu Lingenzuji Kritin Ginkuna. That Danda Nanzu Danda de Shunlenzogi, Gotiwala, Ani Tangla, Nigas, Dunjuza Giore, and that de Lego Gosha Gabs and Shasha Reda, Anzi Chena Tanda Yagelaya, Tanda Kugi Zangi Tanda de Laya, Teshuta, and Kazangoden Fiagi detail Kuyu. I don't imitate you on that and until I get to Chakari or roll. That in the Sally machine, they could issue that Sally Turkey. We feel very proud to host His Holiness visit here in Sikkim. Denjong Shungi Konsho Ngadina Dentin Shutubala Pobayu Zamlin Sacho Kansan Chushuwa Damin Penire Ngatan Hindu Yuba Koni Denjong Shungi architect Sukuki Chakuba Chupelale Kongi Sunchu Ramati Nanki Konshogi Shuniki Dingchi Sugu Chapare. Tomorrow is a great event and great occasion. It's a big blessing for Denjong because Sanyi Denjong la Chik Kebasambi Chinlap Chinki Nimushide Kani Dir Chipkyu Zede Sane Mangcho Tamasi Zamlin Sacho Kansane Pepe Mitur Chinlap Chinshi Gyungere Konshogi Shuni Dingchate Denjong Shuman Yene Potang Chubar Pebe Chundun Shigi Dengchate Sugu Cheba Kapso Potang Potalechi Nabashi Tentapchi Yu Potalechi Nabe Nangi Chunshi Kapuchin Shidang Konshogi Potang Chunshi Mapuchin Shi Yobata Manchu Tiringi Dingcha Teya Shamla Chunshi Kaputang Konsho Kushu Zesate Mabasuye. It's like an offering of and taken cue from the Potala itself. Tanda ngaso de dechen de namge NIT la ora namge Institute of Tibetology o de chagore dina zo dechen sumyore an tanda nangcho gi dechen de che ani soarik be de dechen de che tanda penso gi dechen zo sum chagore
아니 디낭로 가서 미 단대 차라 미 옵주 수요래 다 십주 쇼고 옵주 디 파라데 인디체 요래 가서게 단대 겐소데 단다디 숭제 라웨 낭로라 아니 가서 그 쇼게 추즈 제중이 쇼게 추순바딩 가서 다 미야 낭로 제고주고래 디페미에 상말 아니 가서 그래 미야마 땅에 직 내가 조치당 니와데 가서 가르라나다 양 디낭로라 미겐고다 인데 요래 딘다 인데 홉데 강강에 인데 전부로 차송은 자라게 디조털로 로교슈 직제 아니 숨바데 가서다 단다 디낭로라 강도 인연라 당가서 그 모자게 트래픽 라고라 모자게 트래픽 돌아 가서 디타에데 조 링겐 조 숨차고래라 great opportunity कि His Holiness दलाई लामा एक छोटा सा सेवा करने का हम लोग को मौका मिला है ये हम लोग Honsho ki chipkyu kavrangnu khangcho ki thohane shamtek chungu shi shutu bachungani kokap sangshe dan chilap jinshi resambatu. During His Holiness visit, what is your responsibility? हमारा गेट 1 से लेकर अब गेट 4 Nganchu ke ko thangbune shibe partu sungje gende treso. हिज होलीनेस का हम दर्शन करने के लिए उत्साहित है और लाइलाइट भी है इसके साथ साथ 다리 콘서 초기 군주네 송주 쉐디 오네 소람 첨부레 삼고도 नु 콘서 초리야 셈팅네 셰브주 슈규인라 망조 참말이야 안 콩기 군주네 아니 송주 야부 슈투베기 멜럼지 The most important being on the 12th, which is his teachings to the devotees in the Palja Stadium. We are expecting nin mangcho la sungchu zegu tang kapter mangcho dongta shibju tsam pep tu gyu tsoba chigi Niento lekang ne zedang doshib so gui sungche tati dan debi tola tsungdu rinpa choshin yue la. Chungza ke neto la yang tonang chishin yue. Masi ngadi shen ke tati dan sungkyub nangtang so la mebe dene ledu nyaki yue. Chize chunyi nin zechar ngushi dere. Chize chungji nin chibgyu tang, chize chubshi nin chibdun ki zechar dere. Chize chuksum nin ngadi shung ke lerim chungchung shi kodi going na back, yare. and 13th state government is having a small function in the honor of His Holiness. Zecha dana konskam kuin chimu cho ki danjong khu ki zecha kha leba drubi chela ya chizi jupshi ni la no bangal nga de salugara na la tenshi chebe sangje pande sikyu thatang ki na la ya simge ki chunte che ka tin zenang ze gyim bare kongki ne chu te sa ba tin kyume ta ba kam shirap gen zen ni ne gang tho ki zetang ne ni ru shu gi